Hello, hello, hello. Good evening, ma'am. Make sense, bro. Hello. Make sense, bro, ma'am. Yaraba. Sound on Taraba, I'm Taro. Sing air, ko. Sound on Yaraba, yung. Ready, lerba. Nung tigi. Ano, MESC class. Ko, question mga test tong na have to Delhi maths test. Nasi kitang trom dogi. Question mga test tong si horse sang naraba. Horge. Sanga Priya sanga ba? Lagi atay ti sanga ba? Office staff amata later dana class kitang kadawre ko. Live thab mini khara sundagre. Horse. Yare. Mogi territorial army gi recruitment le du adul CNA na officer ta sindu kana to na gi ba. Adu yene ko. Yung amta ay sangnar pa minute am kaltang. Yung mi kama sangnar ra ringi. Yarba. Okay. Sounds kitang sobra. Kitang sobra sounds. Kitang sobra sound power. Sounds kitang sobra power. Okay. Sounds kitang sobra. Horse ko. Yare. Ay record hore ma'am. Adu di ay no si tawdu se discount ki class number ngasi taruk suba tawdaw ni adu nukti gi aina MESC mamang da ta ki ba chapter ani profit loss ka discount ga gi question mga mock test hoina tawne ha badu adu han horsi pare adu horsi ko yengo sida lere question ma'am try toro timer thare horo question ji paro kaya no question je दुकानदार मना 60 पेंशन जे lupa manga gi mari toro lere amasung atopa 60 pencil lama lupa hong yani toro lere hari pot makalani pencil makalani simani yan sinare adu mana
lupa mari gi ahum toro yon thoya adu ta de matang si ma gain or loss percent putoi second di kun tere sakre question pa bada aina timer thari jate na te real exam gi speed to khoi ngam na bo na je ha gi bni ko adu gi ne to second ni pum doi ko offline ga noi ga aina live tha baje noi second tara mukti adum chen na bane holo holo kamre second ni pumanga ni putro sidar second kun che ne ai is da hoji second mini amaga second train thoi ka noi dana second 53 54 yang ko ansa je second kya de pi genge mini ame manung hot padu ne vai pa me je mini ame hangre ko B tare keris ki B tare hare ko yang sa khum nar me to se ko hare holage mana pose pencil hum phule be 60 pencil ni ko ahan bagi sida mana 60 pencil le re 60 pencil je sigi cost price kya hoini ko pencil mari da lupa kya na ma piri je pencil mari da lupa manga ne adu di sigi 4 pencil gi maman je rupees 5 ne ba ko 4 pencil gi maman je rupees 5 si piram mane mana adu pencil um phugi di mari adu gumba 15 natro au ta di pencil mari gi na lupa manga pita raga di pencil um phugi di kya tar ne heta raga di mari adu gumba kya no lai je 15 times natro adu di maman da zo si 15 times kya lani manga ga tara manga ga di kya no rupees 75 ne an magi ma le ri ko smaina putho ga da ani subada hare ba 60 pencil je samana na mana mu le ri kya no sigi sipi puthok se sinam ke do mana lupa hongi ani ni tawle rakpa pencil ani da rupees kya omoi ba auta di sigi maman putho se pencil ani maman je lupa hom ni pencil um phugi di ani edu gumba kunthra na tro se auta si maman da ju 30 ni puri raga kya ta ne rupees 90 la ne ko auta di ma hoji cost price puna lupa kya ta ne ma'am cost price 75 amaga 90 manga puna rupees kya 165 ta ne aduga pencil masing di kya no 60 amaga 60 ma puna pencil masing di kya no puna 120 pencil oine pencil je 120 pencil ji gi maman je hoji se rupees 165 ne cost price apun ma ko hoji mana ke dori ba hari ba pencil jam kun ji mana ke do balupa mari gi humum tor yo le sp puthok se sp gi matang khana se 120 pencil oi du ni ko 120 pencil ni punna ko sigi sp ji kya oi ni yang ase adu mana 4 pencil je lupa kya kya no mage 4 pencil gi sp ji rupees kya no 4 pencil gi sp ji lupa mari ne adu di jam kun hai ba 4 adu gum kya no se 30 na tro ota di si de su ke dore si 3 ni ko pencil no mai bani pencil no hum je lupa mari mari pi ragi wale hai bani mana ta di sam kun je pencil ahum adu gum kya no ahum adu gum 40 times na tro ta di maman da su 14 puri ra kya la ni 44 za di 160 sp je 160 tare ngasai akhogi cost price e lupa sam hum phu manga da le ko pot to hoji sam hum phu da yo le ta di ma je loss kya phangya lupa kya mangya lupa manga je mangya ma loss percentage putho loss percentage putho ke di cp de makha thangani loss ma 5 se mathak thangani to percentage putho sumana sinde ho tu ne ba angka zlore manga ka di kya thuke sa manga hom traunga 33 thunge ko adu di 33 na makha da 33 leiba loss oi ba du ka 33 su leiba di option b tara di ko 33 na de ela di se dum tara mane sumai dor hot ke dawne ko ado sum nan sa hare se lansen bagi ansa sume no mai them kiris kan sa sume ko sumai dor ang sigi ts ma lere ko mayam ts ki da ai kan explain to roi ko hana takra ba chapter ni ts ki da ai si ta ji lere ko ado mathang question ma yenga se next
ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯇꯥꯏꯃꯔ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯦ ꯃꯊꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯣꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯇꯥꯏꯃꯔ ꯊꯥꯔꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯒꯤ ꯄꯥꯔꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ 2 An article was sold for rupees C. Port nama 716 yoli. After offering a discount say 10.5% period kan the yoli. Discount na 6.5 oram taragadi. Then for how much should it be sold? Lupa kya di yun ngadagi. Yung sige jawro. Timer thare ko. 16 seconds, 17 seconds sakre. Yung mini ami manong duho pangamrado yung ko se. Honor. Second ipu yogre. Angka de haigane bako. Hairaga nana CGL Mains 2022 की क्वेश्चन ni angka do hai bakak na te ne pame se matam je yam ten na matam yam chang na sa long hot pangam badu ne adu gi level yau draga de angka hai badu chana de bako CGL ko exam tha ge har kan de heng yam thu na hot pangam badam da ka or kani adu question da u basi angka de sumai hola dau ni ga ba adu calculation ga ji tak do puri bi na yam thu de yar hoy ko angka hai bang ta ni fail ori si Naya dum ya deko kano hele mini ami hele natra yengo hinja sino do matam haro no inansa har ko han ansa do no mai them kiriski e hari ro mai them kiriski e hare engi ko kiriski e hare ansara ma phangya de hola ji ko sumang khazi mana sumai holo ba MP do mark price do lupa samne loro ham da discount 10.5 pire kya do yolam mane 10.5 pi taragadi man yolam du se tarama thoi khai do adu ta di 89.5 yolo mani ko adu 6.5 discount period kya yongani 7 khaido di 93.5 ta adu CNE gi ratio ji daka hoy CNE gi ratio ji ne SP ni du ne ko han bagi SP du si ne ko man akon bagi SP du putok du ne ba haibadi 6.5 discount ji pitar karang man yon de CG SP ne hang du ji ko auta de akona ai 4 km ki 4 suba method tu palo CNE की रेशो जे अखुना ने मपुम तान गया दी 89 895 10 पुरी रिंग खलो सिजु 935 वरनी को अद मंगा नम कथ प्यारी मंगा का दी क्या नो से कोन का से को मंगा का दी मंगा को मंगा कुंछाम पन मंगा ट्रेड कुंछाउंगा निपु मंगा पन को मंगा का दी मंगा निफुम दोय मंगा निपा निफु कुंछाउंगा ट्रेड समाला ने को Otadi Yango Han bagi SP to sinatro. How Jakun put a con SP name, Akon bagi Akon Pam SP put to Magamari lane of CSP. Akon made SP Ziggy, Magamari lane of a show to Tamani. Qua Nakanda Magi Pyramid, a sing below 716 Purirani. 716 Han bagi SP to Nether, Han bagi SP Reshosi Tamane. Kotana Katong is a Marie, so come the Male, Marie put out to my Kunipan. Maring ka mane aduni mari tare kunipan eno loiban sathiro ansaji eno loiba tani mari tare kunipan eno loiban satarani loin puri na runo ko sumaina sambayai ko sambayai ko se sumaina yam thu note kya ragadi yan tari brama yam ta hobra ta odobram tharo mark price sam lokselga dum hot ka daba sam da le poni khalo mana nga sai han bagi du discount du 10.5% tare sam da si ta taragadi SP to 89.5 mina akon magisna 6.5 taragadi sam da si taragadi si yolani SP ni dune ba hoji mana han bi SP pirma akon SP hang maneba ado ani gi ratio je akon nam ke dora 10 puri ga si aina kitang koi thok na buta ek gyan ta na bo ko khara samjila di si one shot si tham ya ga dong ne bo ko araba ani ji point mangana ba 10 puri ra som ju 10 puri ge da ratio gi di ko amuk 5 na kak thale ko ado si tare adu di akon hoji 4 km ki mari suba direct tham method to akon pami ba akon megi SP du puto ke ta di magi mari leina ba ratio mathak thangani ko aduga akon pirami ba given value du na kan puri re masi kai no puri ri basa an megi SP du ne tal mag mari leina ba ratio ma kha thangani ai amuk tang da thamaga daw ya ba do sida kakna ba salona kakna ba ira line u banga mi 4 kakna ba 4 thongani se fit u banga mi ko adu 4 ga si puina matan mari tere kuni phan ena loi ba option ta do re adu ta di loina puri draga ju talong khot kro khara samna na ba samana ko
ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯅ 011 ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ 4 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤ 4 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯣ ꯇꯥꯏꯃꯔ ꯊꯥꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯔꯣ an article is sold at 5% loss pot ama mana 5% manga yole cost price e mana 20 cost price e lupa kun handare selling price na lupa trohom doi hengale atadi then profit of 10% is an 10% profit tongi adu what is the original selling price of the article du gi original selling price to kaya no hairese to se timer thagram ni ko noi second ma pan kre question paw da matam sang ngano thun holo mini amai manong da harag ngamar de yong ko nukti question manga ts to du ni adu hek loi baga aina hoji tai se discount pairi ko discount class number aina hoji to ri class number asidi 011 class to de ai notice da so hai gi ni kai gi no ha matam da ai ji sauma ma su lai bagi ko 011 class to nang dre aduga to tell shutdown lay dana ma offline class loi suti tha do adubu offline class suti tha do su live class ma di ai gi yum da tawni na adam shutdown lay rasu kai su problem lay tabni na tawne ba ko yengo sigisi yengo second 53 sakre me am try to speed tana si ko speed tana si hero mini ama housing gre anjai na ro ngari yarbo mini ani sanga ki doi ko lancer mana bi hare okay anjai na ba yore pusthongge bi hare bi ji chumreng ji ko engasi question ji muna pare question ji pare mana 5% loss to yole ham natro adu di sp do cp do na 100 oi matam da 5% habadi 1/20 ge sumane ko adu di cp do na 20 matam da ama taraga kun manung da ama tare hane 20% loss haize 5% loss habadi 1/20 habane ba nata sam natre haga sumana khalosu enoina cp do sam phi po to manga di 95 ta ko hore kakna ka ndam ke dore kun manga ka di 53 ko adu mana pirami be question ji matu gi na si ratio je asing mon thok te yaroi ratio da lere mi asing mon thok ke ta di akun icf ku mamana puri gi dam icf na icf ku manate icf na puri gi dam icf du khang dam nga ta x ni loro 20x na 19x sigi ratio form da lere mata hoji x na puri gi taraga di asing ma bilu ni habe yare ko cp du na 20x sp sina 19x mana mana putok te original sp have ni 19x ne hoji akun putok te equation jena kari hariba hoji magi cost price to ke do ba 20 handare haramina hana ora masidagi 20x dagi 20 handara di hoji cp du si ore aduga mak selling price to na 13 angle have 19x ora madu 13 angle di 13 desilani adu ta maji 10% profit phangi adu ta di 10% profit phangi habina ko na equation ama same dore kari equation sem gani hoji cp je sidagi 10% profit ore di ke dorba 10% profit di sampi poto 10 hengalaga sam taramatoi 110 da ko sam tara yola ne ba kothana di simala ne ko adu kana sigi spg weri na itare sidi question sare ji khangam bre ngsi si maru en khang da ne bse phone ama tork padu par wani si question size khambra magi cp dagi 10% tongi hadi chamanong da cham tara hengala si tarani question sumain thuna sabai ge doni ko to aina noi tak pai khidang khara koire ge tawle re ko thuna ta thang dawni cross to moro 11 na sompuri ro 11 na si puri ni ko 3 na sompuri ge doba 3 na sompuri ni adu di kya tara 11 puri di 220 x minus 220 somna kya 3 puri di 190 x plus 130 sidagi x of to go x of to ki 190 sum lo ta minus la ni adu di tara 30x tare adu somna na 220 sum plus to ro ni
ꯑꯗꯨꯗꯤ 350 ꯇꯥꯔꯕ 350 ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯅꯤ ꯀꯨꯟ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯗꯤ ꯁꯣꯝ 50 ꯇꯥꯔꯦ x ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ x ꯁꯤ 35 ꯇ 3 ꯅ ꯍꯦꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ SP ꯗꯨ 19x ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ 19x ꯍꯥꯏꯗꯤ 19 into x ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ 35 by 3 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯄꯣꯏꯟꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯁꯨꯛꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ 19 ꯒꯤꯁꯤ 19 5 ꯖꯥ 19 5 ꯖꯥ 95 9 ꯈꯨꯠ ꯄꯣꯔꯦ 19 3 ꯖꯥ 57 ꯗ 9 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯗꯤ 66 ꯁꯤ 3 ꯅ ꯍꯦꯜꯂꯗꯤ 22 ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯊꯤꯔꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯕꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯌꯦꯜꯂꯨꯕꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ 3ꯅ 66 ꯌꯦꯜꯂꯗꯤ 22 ꯆꯠꯇꯣꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯁꯝꯕ ꯍꯩꯒꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯈꯔ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯤ ꯍꯦꯜꯂ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯤꯀꯣ ꯁꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯁꯤꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯪꯀꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯩꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯪꯀꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 12ꯀꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯑ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯝ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯅꯁꯦ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯩꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯛꯊꯦꯡ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯀꯗꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯪꯀ ꯍꯩꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯆꯠꯅꯗꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯊꯨꯕ ꯑꯃ ꯇꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯀꯣꯛ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯞ ꯋꯥꯏꯁ ꯇꯥꯏꯞ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯅ ꯇꯥꯏꯞ ꯋꯥꯏꯁ ꯁꯦꯝꯃ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃ ꯗꯤꯂꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤꯀꯣ ꯇꯦꯁꯇ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯉꯥꯗꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯣ A shopkeeper sold two articles at two successive discounts X% and X%. If mark price haidana sina discount ki question ni and selling price of article is this, find the value of X. Yung thuna hai ngamre yung se hauji second kya chakre yung horo offline ga sigi aina sida taise noi asida screen da thui ma matam jiga ji kitang 20 second gum gi matam che nei ko tor haro ya tani Priyagi di tare Priyagi sume second mini ame manung da sume Priyagi ko very good si question ji yam lai hot jaba trick ama lai ko man pyramid discount ji x% anirak ne ko Priyagi sume athai di mi asuma yawra mina to si ko yam ko mark price to kya no market price na 25 or mani market price to na 25 or mani discount ji x% discount ji 1 discount 2 x% anirak si x% anirak si lala matung da kya da last sp is kya na 16 em natra si ni sab mane ko discount percent ani sab mane aduna anirak lan mani na ne nang na trick ama tawgada mark price ka ko mark price ka si sp ga se mark price ka sp ga se anirak lan gi ni na anirak square anirak lan gi bi square tawgada adu kya tare se small ani ko adu mathak se 4 makha de 5 adu di mark price na 5 oi kan sp na 4 oi ba se kya no tare se ama ta bran tro mangai manung da ma ta tara ga di discount se kya tare discount percent nga sai x% hai se mangai manung da ma ta di mangai manung da ma ta sa manung da 20% tare dana adu si kolom thadra su yani ko mind calculation tawraga aina noi ta poi sum explain to boy mane si mind calculation tawraga anka je second tara do loi be ai ko calculation yabra ko mind calculation tawra second tara do loi ya do ne si ko aside score lorok pe maram ji khang bro aina theory fajan ta kan proof tawrge ko chigi discount gi yarba Roni sunu nam di tare ko yam hai re mathang next last question last test yare sina
Simple. A trader gives a discount of 25% and still gains 30% profit. If his profit is mana tongi je lupa 90 uitaragadi, then the discount in rupees discount to kya no sini. तो सी तो क्या था ने आई एप सिंग है बदो वारे को मैम डेट 15 है बने आई हंगद्रबने को एप सिंग साकी सारे बिनु पादुना ने माना सिदी ट्रायल तौरी हारा तौले बिसदा आई जु कन्ना ने तक्सिलु याबो पोट नत्रमिन आई तक्सिनद्रबने को डेट 15 है जे हंगसित नेबो को सिदे दे सोइदना याबो रसिनो को आई दि साटा सिंग दमक पीरगा इन टाइप क्लास को निमक्सिल फंगलगा नुंगाइना तौ पामा बने होइसे आई मेस ताय आई जिकी ओजा फब खर जदुम फंगमने आंसा हरे लानसेन मगी ए तारे को आंसा नरबो यावरे लानसेन मन हारे से बिनि अमा जंगदे को मिनि अमई मनुंग आंसा हरे यारम फरे मिनि अमा संग जे श्याम फरी बनि को हेने नि पुक लाखिने बा को नुती क्वेश्चन मंगा मंगा ती सदम हाप दौनी को यारे आंसा हाइना बा होरे अतै दि प्रिया हाइरो कई कई तारे सीपी 100 तक लौरा होगदबनी सीपी 100 लौरागा SP to 30% tong in 130 where any mass tong profit 30 lere ko 30 ratio nga tari ko se mark price kya no mark price kya mark price man kya no discount mark price 130 into mark price 130 SP into 100 by 100 minute discount 75 la ni ko mark price putu humala di SP into 100 by 100 minute discount natra kumanga mari kumanga ohum natra adu kya tare se mana to 30% is profit se my profit se 30 wa kan 90 pirame 3 unit 3 na puri ka duine ko adu ta di hoji yango 130 to 4 by 3 sidesina mark price tare SP na kya SP na si tare SP na mark price na si SP na kya no SP na hoji kya no discount to kya tara gani mark price dagi SP ji khadok tuni dara ata di horen khena baji 3 ji hom la ne 130 into 3 la ne ko 130 kamal lo di 130 by 3 na discount tara ni si khadong na bada si tare ji thuna to ngam reyo ansa ji si tari sum me dum bi da ji ko calculation swai de samdat pa hi ga dong ne bu ko satra khara ma de hera moi khangi ko si thuna ungam da ba kharam yoram ngane ba khara ma na ungam ngane ai soin khangi ko yoram ni sida sida mark price na si were SP na si were ani gi difference bu thok matam da khadong na leira no si 3 into 130 lane adu 130 kamalo di 4 minus 3 lane adu 1 by 3 lane 1 by 3 into 130 lane discount the sine ba adu sidagi akoi na profit to kya no profit to 30 unit oi matam da 30 akoi ratio da 30 oi matam da aseng madana 90 ni hari 1 unit ke di kya ta ni 3 ta ni ata di discount put wa discount the 130 by 3 unit ke di kya ta ni yamane di puri rani 130 by 3 ji puina kan da si ta ni sumba step sidi swai step ka sidi sam swai step ka sidi holar oi dawne sim phada do mentally hot khra dawne ba ko ai di 4 km tu ne ba sida scenery 4 km ki ai unitary method ka hai do ne ba sida use to ri se ko yong samai taw da nga si gi di asi gi test manga do lere hojik hor se ai gi next class discount class number 6 difference between classes mai lai bani ko difference between discount percent and successive discount 1%, discount 2%. Discount ani piram maduga only discount ama piram masiga kayam difference lagi hai badu nebo ko adu theory ta ke mem theory ta ge ko se 20% ko amasung 10% hai ba successive discount ani pire base successive discount ani pire base siki successive discount ani siga only 30% have a discount si kaktaga changam no si discount successive discount si pi basiga number 1
number 2 da mathanda discount ama pi basi ani gi difference kya no se sigi difference khudak ta thamba hi je ba ko sigi difference kya thani horen kya no tarak du je matam da last ki si pass in oirakane si kamaina oirakadino sini maina hining is kamaina sigi single equivalent discount puto kanda koina kya tani single equivalent discount puto kya di my formula do kaya d1 plus d2 minus d1 into d2 by 100 lakh to ne si percentage ne adu d1 ga d2 ga tisna ra di kya tare 30 da ba 10 plus 20 plus 10 di 30 da ba 30 minus 20 into 10 divided by 100 simai la ne dana ko sigi nam ke dore sigi discount 30 ne adu di ani si difference puto si ni kya khena re 30 dagi si handaba sina 30 oiba ko 5 dagi 2 handaba number ama leire 5 2 handaba number jiga 5 hariba number jiga kya khena ni abani difference si gi 2 ji na tro khena ija sida lokthokri 2 ji na ne khena ka du ji 5 dagi 2 handaba number jiga 5 ka ji ke khen 5 2 handaba 3 tar oidro 3 du ka 5 khena di 2 na tro haiba ge tradi 5 tagi 2 handaba number jiga 5 haiba jiga khenari je 5 tagi handari basina ne ba khena la ka du ja duna sida 30 dagi handaba sina 30 oiba adu ta handari basi saruk sina difference ora kani adu ne sidi iri ji araba मैम सिदा डिफरेंस कना और कनी जे खंगो अरे को सा डिफरेंस कना और कनी सिखंगा बा सि थ्योरी जी खंगा दे यारे हजकी क्वेश्चन जोट पाइराने आई बुतन किधर है ऑनलाइन लाइव होने लुई तोरानी लानो हाई गिम ने ना सदाव लेबनी ना अरे को अदुदी हॉर्स क्वेश्चन जो पायर से को मैं सी डिस्काउंट से खंगे को 20% अमस 10% है ना सक्सेसिव डिस्काउंट अनि पिरम जी का 30% मथन पिरम जी का खेना बस लास्ट का नान ओहेले लास्ट की सी सरुसना खेना वो ओहेले है बस ने मैंने हनिंग जा दुदी क्वेश्चन पायर से यंगो अप्लाई टू ए एमटीएस की क्वेश्चन नि को अप्लाई टू ए बिल फॉर रुपीस से सी मार्क प्राइस होइदु नि को मार्क प्राइस न सी ओइ मतम द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 20% का 16% अमसों 20% है डिस्काउंट ऑन पिरमे अमना कना 16% है 4% है जिना मम सिना कई 4% सिना करी पिरमे बा सिना मबानी सिना के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है अनि की करी डिफरेंस पुतो ना दु लायरा द्रो सिनी की डिफरेंस का से कना नोइने है खर तबना ताके को हान बेदे ओरेन सिगी पुतो गान होरेन 16 plus 4 minus 16 into 4 समाय लागतो नत्र हजिता जु ताखरि को डिफरेंस पासे सी 20 दगी सी 20 तारनी 20 दगी सी हंदबा अदसिना 20 ओइबा अता दि खेना दि डिफरेंस सी पासना डिफरेंस कनाइ पाना ताकनेबा सिगी जगह सिना होरेन डिफरेंस ओरकने हैब नत्रो देयरफॉर डिफरेंस 16 into 4 आइना पुरी नदर सम थम खंगन होना बय वाने को परसेंट सिनेबा अदु मा परसेंटेज नते बिलु इन पुथवाने मार्क प्राइस सिगी परसेंटेज पारो देयरफॉर 16 into 4 दी 64 लाबा 64 by 100 परसेंटेज सिगी 0 ani mum kuma kini ko into asai mark price duga puina ga dawa sidi simfa do hor hera ka duini ko 64 ta ne sumana ya laina ya raba me am simple oi bani ko ya ba riyas udin ko me am gyan tari aina tawdu se me am noi da high grade na ngasi se discount class number 6 ta ai type point set kane ba aina noi nga size ha do class e question mix तौर पंगताक ताकते बको फ्लो नाइन टाइप ताक तुनी सिगी टाइप से डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट अम का पिरम बसिका डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट नि पिरम बसिका खेना बगी मतांग द क्वेश्चन नमा टाइप ngasi जी टाइप अम का तसम तादि मत मांगने हैबगी दम तैना टाइप अम ग जोरे तालखिनी को टाइप अनि नि ngasi ताक तुसी को अदना टीएस की क्वेश्चन मंगाम लेरे टाइप अनि म लेरे याम थिन मरुब क्लास होइनी ngasi क्लास को मैम सि लेग्रे मैम लेरे को सा and ahan bata pagi sum tol he exam da din noina salong tol do ne mentally hot ngam do 64 by 0 mari la ne do this second manga do hot kane se second manga do hot kane ba phajana familiar ora ga na dekho hoji ti gi ko ai kano ma ha ge rak thana ko territorial army gi susampu da se lu ba gi muslim satra khara lamjing ngam ba yaw re ko ado adum paw haro paw poro ai ngon da 7005 047287 and one of the class sounding bolere the aigisu Manipur da khoi gi smart watch sinare haraga live ta su offline da su ko mobile app se su launch toksilani duga satra me ama phajana yam hong man da sem na khunare noi nena ti gi pam gera
GD gi jo je dum class yaw ba yagini tha hum gi sang lai ri bani na ko adu maroi na CGL gumba CPU gumba kamana secondary level gumba ko MTS gumba Delhi police thaning bo oigira adagi food corporation of India SSC loba adagi IB gi exam gumba CDS exam gumba ko ai banking gi sai ma kitang test to wale ko coaching jima ta sangna hage aduga railway gi di phanam sana ni maram di railway gi SSC gi di teachers lo ni moi ja ko focus tawe aduga GFC course haraga jene foundation course pulo punjin bi du na te ko ko gi di aduna adum season coaching yawning ade dum yaw ba yani any time live ko gira online ko gira adum class full swing de tori bane ba ko ti gi jori numida ai live ama tharake ko yara ko yoji class focus tawsi yo mark price the difference of selling price with a discount of 35% and two successive discount 20% 50% this the mark price handak the mark price amani hojiki question number 1 do si question number 1 je si question number 1 the mark price firaga discount amakak pibaga successive discount ani pibasi ani gi difference putu habani handak sina difference firamaga mark price on onkhlaga hangmane adu kamai tawni sia thu note ke haraga di within second da yam thu note ke haido haraga kamai tawni adu hana ta ke thu note pa yabagi do hana ko adi discount se 20 ke 15 ke 35 natra difference ori la kya lani tara tara kana ni 0 hum lani 30 mus kana re 3 maga MP ko to 504 3 ka de kya tara tara to hum ni fuim pan kumari 166 tara to hum ni funi pan kumari hum ni pan sitara mani ko yam thun sin speed utpini ko indrisna speed so priya bi tare ang aiba sata di jar harise ko aina sum speed to so to ge na sum to we wane sumana ado lakhom do tapna takse ba ko hojiki mark price to di piram de mark price to ina hang mani aduga difference ki value du oina piram me hana na ko mamangi question do na mark price o impiraga difference hang mani khenai ko question number 1 gi duga ado di discount makal 35% pi basiga 20% amasung 15% aniji successively pibasiga sigi difference kari no ini hagi ngasai last ki part 20 into 15 by 100% sina oini hagi natro okay adu sina difference ora kane have never sina percentage tani ko difference e adu ta di therefore difference to 20 ki si puina de kya tara so hum tara ba so hum by 100 percentage ki 100 amagala kini o mark price mark price to puri naro aduga tar fall do kya tane hano si 504 ji tane have neba asida loire kakna bado ko kakna badi am kana khud tha do so myabo ina tawi hum da ka di si kana 168 thunge do ta di adu mark price kya tane ma'am 16800 sumana bi dare ko ma'am me ko ne si kharsa pro internet se ko internet se ani ne ba in pusilis myam nungai na bkhon na bado ko izo internet paisa ting na tawjari bu ko Jio gi air fiber du mana Airtel gi fiber andu so 100 mbps ka tane ba na haleje risas adu internet se maramak ta sometimes kitang tap ko pala pa se myam sigi problem ji ma den ne excuse to bitare Manipur ji Manipur ni ko aidi yar me di fana ba na re bane ba ani gi pusilaga amana yadro so amana sin ge na ai ko pare sigi an thawai ko mathang se samjin jar tawji type ama su wali takadoba riana could not ria have a missection yo sin the CGL gini ko kanagum satra sida ai kai gum khara haram ge ko aham question number 1 je MTS gini ko ani sub question je CPO gini ko hoji question je CGL gini satra khara man ngarang nan da su lai ba yarkane amurai sapi du kitang yarkane amurai morang ko sappe sir kitang amti yeng ko khango yarak po jom internet se kitang fluctuation khar lai ne ba ko mam ke no ma haige mam I know ke no ma haige ge karang am satra khar coaching hangla me 10+2 gi combined high secondary level coaching yawning ngere sigi ai no ji tori class CGL gi level ji da hapsin ga dong ne moidi hang 10+2 exam thabo for amazing je CGL thaming ak tani no khanga da ba ma ko CGL thami je 10+2 jom thajel leba adik MTS jom thajel leba no khanga da ba ma Cry 10+2 gi sida hangi question jeng CGL hojiki do MTS so dum hangi do si type sida dum si type sida question CGL have laite GD have laite lo hang ka do ne ba aduna question aru arai kitang difficulty level da sana bai wane ba sigi level jong hona horo do ne no yaraba
internet se kanom da samjing ko yang ko mya yang si ke no riana 30% natraga successive discount ani ji manung da karam majima decide kari logo da karam discount khan ga da khangre board given on shopping or rupees this what is the difference between board discount hojki difference question number 1 nang give discount put difference put wa du ne difference kya tarne yam sambi do holoji sene ki difference kya lane kumanga manga di sam kumanga bai 0 mari lane ko मैम सी सुमाइना समना लाइसु ngam bro sam ko manga ni pan sula pami na dikana ni pan mari kunthra ni thoi mari ga et ka 40 ke ta kang na thu da aina nan bi tare am haina re ko aina nan aidi percentage ta mata nai sula khara phaw haigim ni am kana ba sula khara ko sula khara phajelo teba puri na bagi 125 4 za 500 ta bani si am sanga kani 125 8 za 1000 tabani kakna bada he mating pangkani na adum lek takpo matam do ko extra khara ko thoidoi no khara takna badum hona bani taksu takki bani ko kakna bada laira khaduni myam sida chalong thami ju uramani ko question 1 da togi du chamana re ko adegi horen difference to si wor ka do lei bai ne ba difference to si ni ji puri na 25 into internet chap pa kitam bi leite da ko class in full swing da tor kan da difference to si percentage ne ba aseng ma difference pu to ke taraga di सुमाइना ताकले गुम सिको 125 by 100 सिगी परसेंटेज के 100 अमा कुमक पा अदुग मार्क प्राइस पिना दुना त्रो मार्क प्राइस 3840 ओइबनि सि कथन नरग तारक बने बको मैम यारे को सि याम तपगन से कांदे खरा लाइव पोत दि थुजिन जी याम लुबो पोट ओरग दि एक्सप्लेनेशन तोरगा अदुम ताके बको यारे को मैम सा नेक्स्ट चप फरक नम तिंग सिको the difference between a discount of 35% on rupees and a two successive discount of on the same amount is kya no si CGL 2023 ki adum hangalai suraba ururunga CGL have like MTS have like CPU have like loi hangi dana any SSC lobe exam da di syllabus samani MSK and haiba du noi thajaw boko question jing ura thajaw ba yarba kya tare adu di sidi lara mane mentally hot ngam ra yong sa adu di 30 si la ni ko adu di सब में खेल लगते नहीं जुरों को तला नहीं समय लगते बा जुरों मरी न तला लगते से जुरों हम का करे हम अनि बनों में कहीं मरी नत्रा केरेस यारे या महीना रे कैसे न थे को कगना बजा ही नहीं को थम इसी क्या ने बा difference put together the mark price to for 30 into 5 sigi percentage of mark price lakri mark price to kya no 3600 ne sidagi tor ko ni ko yam koiro hole ya de sumani I le ranu adu gi si samjelo holok ko ni myam yaningi ko se haire ko se sapaju khara gari yeng yarim natro yari da aizu dum live yeng jari ne ai sana thari ja edu ai saju yeng jari yari kisto di ko no problem myam yari ko खरा दम मैनेज तौतारे मणिपुर नि को वीडियो सो दम रिकॉर्ड तव एजे EFC hayang sit ngai re have the EFC the mathang mathang na phangal lagin video se YouTube to kan upload tawdrabane ba phangbo rasno ko aina tawri se Manipur the expert मैम लेदना अखोना पामी पोज सलम पीब ngambado leitadana tawri ni ko अखोय Manipur se को मैम दगी सोथरी सुमबगी टेक्नोलॉजी की माथांग दा दो आइना सोथरी बसे दिल्ली सुंद तौने ता पुसले मैम काना मैम पीगी खले CGL गुम CPU गुम ऑफिसर लेबेन से आइना सही मदा CGL CPU adum sai khuding ko bani no ko sida vacancy lising ni pan mapan thara ko ri sida akhoi Manipur gi oiba akhoi Manipur dagi vacancy ja ha mada yam pik pe ATM da tara mathang gi da tara dagi ta da na puthoking khale mathang dagi khare he na puk samai thoroga chama chaman khujing oiraga CGL CPU phaw ai puthokning he tare ko handa ki 2025 sina ai yam dream project am saga lebo ko sida thawai ba satra sing live to oigira kai oigira ताना से मथिंग तौगे आई जो अंगम बाई जो आई थंदना ते ओजा टीम फजबा खंगलगा हजिक थमना होनरी थमजु थमे जिकी जो जा फबानिम लौरबनी को अमाय दरगा मथिंग फांगे
adu noina awar pada aingon da higher demand tawro adu aina su thada ge invest tawge adu yare me di estimate puthokse akhoi su ko oja moina sigi field da competitive exam gi lanji da oja oina changura bani na aigi ramdam da leiri bu ko koi Manipur gi central gi vacancy mayam je akhona mullogu dawne Manipur sakai thabak do akhona wanom thonom da lupa lakh mayam pi ngam moi dawni na aduna asuguma sai gudin ko basi da akhoi office hour nungai na koi gi nungai phaba family mo moirak taragadi lebak sida sokot padu jo akhoi ramdam sotari sokot padu jam thi mating pangne ha ai wakhan ne bai khanjari je adu Manipur da gi CGL gumba CPU gumda sahi gudingi cham da gi tadana munbi ai keno sama ga jam pikra bone lising tara rom ko bojida sama ga ji kasuna tre yunguni sama ji lising tara gi part kya no yunguna sam to lising tara gi sam thopu yam dane adudi yam de habni da khoina lori re so do adu sama di tok ko tara kun bo wana lore adu ta de ke do ni adana khoino zawori je khoji kai je adu ta di khoji fazno hona ge no ji fazno hona ga ta na kai de so thari no jo khoji am kan nai nai ne ba ko ado sumaina ojiki shortcut tapang amadi liye songi leben da teaching style pusilak pa do ai pusinna ba kan honari da na adu taraga di noina yare ba moi fight to bangam ni no kem ki no sine na ji yare ko se next se tujin jigante se apply to a bill with this sina CGL ko difference between the 40% and 2 sigi se horen sometimes mai to bi or kani ko check luko 40% piba maga 36% piba ga 4% piba ga si pulakan hore 40 ta bai ni ma khona sigi difference puthok matam hore 36 into difference to khona 36 into si difference si tare na khona salong hai ngami je sigi total tawang 40 taru bai ni na tra adu si 36 ka 4 ga pull up 40 ta da ba to pirap tara ga di sigi difference khona tawri ji yaroi ko adu mo so sesing da ba sigi di laire op lising kya lani se 0 mari ka khrane ko 5 kasi manga mari kun pui de 720 tara ba se si ta de ne ma'am tausi phajana tausi ko yare very good yam hinare to ya mare ta the ji yar mani ko sidi type amada sum solution nei ra tawni noi lara mane ba ko sai sungan mada ko adu aina sumaina araiba type oi bani na no mada si type se ka tawdi ngasi ai class value le ro na type ani suna pur mathangi type to sun phajani ko for electric bill of this, what is the difference between a discount 30% and the 26 5 kadi? Muna section na paga daw ni ko sen ni manari bram te CGL 10 plus 2 gi tier 2 dang yo hauji ki type question je CGL da gi sina lu da bra aina ngarang ai ngonda 10 plus 2 gi coaching yaw ge haramba CGL ga pull ladi amuk tan ba gi wakhan khan gi ba sata du aina mangonda tek tong ning e sigi kano question ji haibadi ngone na side ki CGL ki CPU question nahi na budu da gisina kitam lukatra CGL combine high secondary 11 tier 2023 gi ne se angisi sida nga sai gi na 30% ama hadang na 26 ka kanaga 5% ne ba ata si ko om tha do si ga phun ma ji 31% ne khene difference क्या हुआ नहीं तोरो होजी तो बिलू से मानरब तो देखो सीन सीजल तो क्या था नहीं सीधे हरो क्या था नहीं Tare priya gi sume ko se mentally hot pangam na ba I keno mai rakhe ko se sida jida ko da difference bo to mo mentally hot pam sang haira ga diam thudini si hot ka na si gi 30% laser si gi hot ka na 26 plus 5 or minus mai lak tu na tro single equivalent this ko pa matam da si gi 30 si 31 ta dro si 31 ta idana se ata ki je 130 by 100 taidana
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ 31 ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 30 + 1 ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ 30 ꯊꯝꯃꯣ ꯁꯤ 100 ꯀ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯣ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯗꯤ 100 ꯂꯩꯔꯅꯤ 100 - 130 ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯁꯦ 30 ꯁꯤꯗꯤ minus 30/100%. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯁꯤꯅ 30 ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯀꯌꯥ ꯁꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯣ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯣ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯅ 30ꯅꯤ ꯁꯤꯅ 30ꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯩ 30ꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯣ therefore ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇꯨ ꯀꯌా ꯇꯥꯔꯅꯤ 30/60 ꯈꯔ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯆꯦꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ 3 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯀꯩ ꯇꯥꯔꯦ sida tare ko sida ngasagi akhuna noina si sumana sangno hotabi ugadawne kamaina uduino ado harage samna se 26 ka si ani punga da kya tare 26 5 punga da 31 tare adu 30 dagi helis kya no 31 haji 30 dagi 1 hen gre si uradawne ko heliba 1 jiga siga 26 ka 5 ka da kya no 26 5 ka ji minus lai duni mamang da 130 natra adu babani gi sigi swai step se mentally ungang wadawne mentally holaga ungang wadawne pore ke dawne hore sina 30 dagi 1 hele sigi 30 legi ni na si 31 do babani thina pol 31,000 nang na 30 dagi 30 thamorga si hengali 1 da logdawne adu 1 do nga sagi sigi step swai je 1 do elsam lawka ke dore 100 - 30 sida si thoraka da posi ugadawne si thun ungam magadi ke dawtare se 30/100 si utaragadi mentally hot ngam doine for example ama hara kese question nama samana se si 30% nam pirame base 26 ka percent ga ena 7% ga hara se si difference kya hoine thun ungam bar se ena si se smaro sino 40% hero si hero kya tani si difference tu na harang amreo si tangamra si akoina si 41 like trase si 41 la ne ko horen difference kya hoine si akoina samai la ne si 41 la ni minus 35 into 6/100 samai la ni adudi akoina si 40 plus 1 minus har samai la ni si tarma kuntra trom traimpan sani tara la ni ko ota di si hore 40 sidi hore ke lane se plus har 100 aga 100 minus 210 la hoidra like ko adu ta di hore si minus ke lane se 110/100 lane difference to sina 40 le ra sina 40 de si 100 si sarusna difference hore hoidro 100 si sarusna difference hore dana sa sumai toraga difference to thuna mentally hot pangamba ko I was calculation tawdana idana se sumai tawdana yanda ko se summa je sasat haingam taraga de anka du thure aduna mental calculation su khara adum haige dawne ko yare ko gam lare yare si last question widuni mathang dana atopa taisima tawru ko si type amani the difference between a discount of 20% and to successive discount of 20 ga 10 ga on a certain bill was see 27 ga siga sidi lare 20 ga 20 ke 10 ba je kya ta simba pu ha ge da na si simba pu na tro noi 28% ta na simba pu ha ge ni ko si ga sai 27 du ga ani gi difference kya ta 1% na tro difference 1% 1% di 1/100 ka mana re op kana mark price
ꯃꯗꯨ 56ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯁꯤ ꯄꯨꯔꯤꯅꯔꯨꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯔꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ equal to 5600 ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯩꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯊꯣꯛ ꯂꯩꯁꯤꯟꯁꯤꯅ 10 + 2 TR 2ꯒꯤꯅꯤꯀꯣ 10 + 2 TR 2 10 + 2 TR 2 2024 sidi 10 plus 2024 sida 2023 haba hairani ko myam sa priyagi si tare very good myam haire ko myam next type torje matangi types na two successive discount percent ani pyramid higher discount percent are equal to discount value si se sida higher is nothing da sumaina hai budun example I explain tor ko mana discount percent je mark price am lere higher mark price lagi mana discount percent je 1 discount percent ani ji period successive discount ni period madu akona lupa discount percent ani tu tarakana lopuna discount je discount percent no pyramid na ta discount no discount ga mana bai tare lupa si zani tare adu mark price kya no haibu gumba sumana hangba question type ne hadi successive discount ani je siga discount percent amaga manai single equivalent discount na ta ba single equivalent discount percent no pyramid na ta ba discount do exact below ko adu mana direct piramba adu ki type ne ko sin hana kisna discount no direct piramba discount percent na ta ba ena haningi ko rupees wa ina asing below ina piramba discount percent ani je ke doba discount below lupa sukni haraga piramba adumba type ki question ni yengase yang ko asin CGL TR 2019 ki question ni yang osida the mark price of my article is lupa mark price isi me pirame two successive discounts x% 2 ni ko successive discount x% ani pire ado amuktang da single equivalent discount pyramid ne ko discount to percentage the pyramid na ta value in pyramid to siki type to ni ko na je other then what will be the selling price of the article if a single discount of x% ka pi bor magadi discount x% amag pyramid question ji khana nai khai re mano ko tier 2 ni na nai re ko adu taraga su siki mana nai khai re question ji la hen je ko mai la hen de mark price to kya no lising ama sawnga ji mark price ni mana discount percent x% amaga x% successive discount ni pira kana mana ke doba yon ni sp di yon ni si sp do pirambra piram de tabudo pyramid kari no sigi mana mark price yor modo successive discount ni pira ga yon modo piram de adu discount ni pyramid discount 58740 ni discount the pyramid mina ko SPG puthok podam yane si SPG puthok pe yane habadi SP puthok ke di mark price de kana ka tu no mark price tagi mark price discount ka to 587.40 khai do se kya thare ba 912.6 SP du akon puthok ame madi mana si pyramid si given pit tor mane na successive discount ani mark price the successive discount ani piram bazina to tel isi ta bag mane belu adu tadi to tel tare lo thokra di kya di ole to khangane ai nga sai ju kari hagi sumaina discount ani sab sab mana bena sidagi anirak sumaina halla matung da ke dore si oire ni adu tade nga sai na ama test to bodi yaugi bodo test to bodama kumaki priyana su ko mark price 25 kan SP du na last ta 16 oiba ko 16 oiba discount x% ani pi ganda togi bodo adu ke same ts te yaugi question do adu ke samana hol yani score low yani se gyanda bra se matang sida adi sp da mark price na yelo ko adu discount score low ra ani ra oiba hum la oraga na ki low ne se gyanda ko manaram dra dem score to du sum yaro se ni same oiba ne ta di ka tare 9126 point mangan gyara de si 0 me henjilani ko si point mangai maka 0 am lai ko aba otadi si score low do ni si ko thunaro kakna so yaram ni se kyang khak yai hom na khak yabra mapan ka hom khak yabra ko de hom sitare hom ko di ani khak yabra ani ka di 1521 ani ka di 2500
adu tadi square root lo di si 39 natro sa simha pu ko ai samak ti 60 square simha pui adu si simha pu be thun ure ko 39 sin makha sin 50 ni mark price 50 over the SP na 39 has kya no tari ja 11 tarba adu yankai manung 11 ta di sa manung da discount percent kya tarne 22 tara man ang water su khangu ko yankai manung da tram ta ba si sam or di tun puri ro si tun puri raga 22 tara ni ko sumana la 22 tara ni to du ni adu di discount do ngasa x% tu kya tare sa x% harba discount do 22 tare mana has kya no ibe single 20% 22% tara magadi kya ba selling price kya hoda then what will be selling price putu amne my selling price to kai dorba discount 22% ka pibo ramade hamne adu tare ngasai mana lupa su pibo po 22 discount 22 sikak ta bor ramade 22 ta kya yolo mane 78% yolo idro adu si ta ni trongan furi tara ni se ko trongan ni pandi samkun try to kut pure trongan tare te kya no samanga try to chala di samanga tare samaga taraga tare tare this option number C is the answer are ko priya gi si tare am hai re ko me am gyan dai ko si gyan daw re on ko masa square value gumba kari guma suman phajana khango pau ko kan hon si ko ek ti adam ni me sine tel hewo moi bani me sine tel hewo duni ek tel hewo duni ko me sine mak lo su ngai ba aduga khwai da gi soibam joi bani si athang sidi two successive discount each of x% on the mark price of an article are equal to a single discount so me kai pi bu mane the mark price ne kya no si hoji ki tu ka samana re mark price 800 oi re ko mark price 800 oi re adu discount percent x% je ani ji pi re aduga last discount do so me kai ta ba ga mane adu ta di discount so me kai ta di sp piram da du putho ga re so me kai ta di kya ta ne so me kai handara di discount handara discount lo thokra le hori to kya na samning khaira har ko asmaina anirak x% anirak salaga di score lo ya have not sp da mp na yen mazi score lo ro have not 450 da era ne lo manga mapan manga tatu sidi adum kya tare sa 3/4 score lo dina tra mari manung da mata dro mari manung da mata di discount percent kya tare mari manung da mata di mem percentage putuk to jo dum khango 25% tare na tra ata x to kya na 25% mana hai ni ko mem sa ka sulu bang kan te mentally hot pe yadu ni si sida da khaduna baga sa ina sum noi da tak lebi wane hai ra di tak long solo 800 te 350 khadu adi kya tare 450 tar ni ratio sanu hon ga dam ne se ratio da tak launa si ina si holis ratio gum ne mon de si khaduna ni tak launa sita 16 is to and mentally u ga ni ko adu 4 is to 3 tar ne 25% mentally hot pe ya ne se mentally wala second manga swai lu si lo sumang kasi ya dai ko adu ga nang competition da saru ya du ni si 10 plus exam ki question ni combined secondary level adu CGL level ite combined secondary level hamle te punna dum coaching yawina ga doni punna banking gi coaching to ba GFC da yauru no so mana ai gi type SSC da dum yawsi lo ta ai na sa ai gi coaching jaw di SSC to ku dim thaya ni CDS arani CDS ka CGL ga mesa dum manai moji barabar ko aduga intelligence bureau gi manai railway loi manai yam saw ni portion je in tai je next question si try to si mas loidur two successive discount 10% 15% are given by Rajat on a shard. If the mark price of the shard is this, then what is the value of the discount? Howji na hanang na discount ani p base 10% ga 15% p base single equivalent discount do rupa percentage na taba akoi mamang do di ta khreba discount ani p ma do single equivalent discount do kya no discount percent do kya no ga haibna akoi na single equivalent discount do value wena direct paisa wena kya no haibne adu ta di sp pu thol oi redana adu mp to kya no sinatro samde thara ta di 90/100 lani samde 15 ta di 85/100 lani adu sp pu tho sumana da lona adu sp du tak khaido khra loi redana zero ri tak ka thalo na tra zero tak ka thalo manga ta tet manga ani ani ga di mari adu di mari pan kunthra tu taruk taret
Nipuni to tu no loiba tare adu answer si e no loiba tare mane sumana here ko SPC hore puina du 4 into 9 into 17 neba mani pan kuthra tu taruk na loire ko taruk tare nipuni to si answer si tu no loiba tare akona hoji putok discount je mark price ani pan je dekha dokti ne tu no loiba pot ama kha doktor adu ta de hore answer du e no loiba tare kani dana here ko sia adu mani da me amate du khumdre Haraba adun sidul loin purina le rubai da ka wai disi purina tara phone si dekha dok tuni adudi turu lebo ko khadu turu hori eno lebo suman option check lom sakro era ko sia Haraba next to see question ani da ngai ko if to successive discount of 20% on the two successive discount 20% on the mark price of an article are equal to single discount of this then the mark price put hoy then the mark price put hoy discount to si pyramid rồi ko ngasai gi na ngasai question du ne ngasai ama taw gi du na ngasai taw gi du na mark price ngasai gi test gi yaw de 20% mark price ni SP na 16 ni single equivalent discount samana x% ani pi ra satle hakan square root tawro taw idana handa ki na ke dog du no 20% ke do ba sidagi dum sana du ne ko ता दे सी रेशो सारा तोरो 20% ani pi natro 20% ade kya no 20% abadi 1/5 natro adudi mark price na 5 oi matam da SP do ama tara kya no manga de ama tari ni si discount percentage na high kya no 20% manung da 20% 1/5 manga mang ama tara di manga mang ama tara di mari uram du ne ko adu ngasagi discount no 20% anirak ni na si squaring toro ne basi squaring anirak oi bagi discount ani sumni adu di 4 square sine 25 kanda sin SP na 16 ne adu di discount kya tare kumma wa budu tatu has kya tare no 9 al tare sa 9 da dro adu di discount 9 wa kanda mana kya pirame si pirame adu discount 9 unit wa kanda asing bata kya no 331.20 ni pirame 1 unit kidi kya no yama ro ni yela ni ko adu ga kai no ma ko butu se mark price butu na tro mark price 25 unit kidi yama ni puri bi tawrani sine si 4 km to aina hek ta ko no gi 4 km to 4 km to adum sangi dro 4 km se adum loina rag lai duine baduna aina 4 km se 011 class sum tawri dana se hairani ko adi discount 20% tare 20% ta ba se mangai mung nama ta bane mangai mung nama ta di manga pi pot ama tara mari bola man smart si ratio sagat ka daba adu sida scoring lakhi maram se ke no discount se 2 ne ba 2 successive discount 20% anirak pi ni scoring lai se 25 16 mark price 25 kanda SP 16 tari to tel tari basa se mapan ne ba discount no mapan we kan mana to 10 discount single equivalent discount sini pirame adu di mama is equivalent where smart relation am sagat pa 4 km to sanga daw ne bas adu di sida 9 en thoga tarak pu kana mapal ohum kun taret phuma thora mahum kun taret phuma thoi phuma thoi mapan taru kai mari ina da bro si smile out ina tro smile adu 3 3 1 point mangan gi hara di smile toro maka da tin lani 25 unit 25 puri ni na tra smana kadnara tar mani da di manga ka di manga ka di kya tare manga ni fu train pan adu di si ko ni ada bra om taru tari pa mapan ka di ani mapan ka di ko ya si mapan ka di kya thungya mapan ko mapal ohum se mapan ka puswai thamage mapal ohum kun taret phuma thoi mapan taru yang khai mari 72 mapan nipan adu ta sigi phag puina sa tare dana natra ingkak nama tu ke dore manga ku manga train pan mapan ka de ani ko mapan ka sita ani nam ka kidori si ani ka de 184 tare adu answer 5 into 184 ta do ne manga mari kun manga ni pan ni fu ni thoi manga 920 khere dana laida her ko ba ma'am here ko sia aduna concept si chengo aduna ngasi ji question type ani bhajan nai nare ko last question nai nar si last question no
Two successive discount 20 ga 25% period. Manade when the mark price of an article are equal to single discount of 50. If the mark price of the cost price, if the mark price of the cost price of the article is good, no. If the mark price of the question ji kitang kano tawdro aroi beja kitang soidro injiko aroi wahi jigar soyam tam chumthoke if the mark price of the article is 25%, if the mark price of the article is 25% above the cost price, the cost price of the article is. Yeah, that's the question. Yung last question ni successive discount period on the mark price. If the mark price of the article is 25% above the cost price, discount the pyramid mark price here, cost price is seeing a target period. The cost price put cost price 100 mark price to get 25% above where 125 or any. See the man carry on the discount can 20% amaga 25% period draw 20% PBS can 20% at the 1 by 5 not manga people to matar mari 25% 1 by 4 mari people to matar di mari to home the manga kadi manga kumanga na tra mari me 70 SP to 75 ne see the tari with discounts can sam kumanga the 75 yon by can tarija lupa yang na to tarija discount yang kai we kan mana kya piram ba discount yang kai we kan mana piram is 250 ni 1 unit ki di ya 5 ka mana ya maro di yeli ni ko se और CP तो 100 यूनिट की पुतो के 100 यूनिट की इनपुट हो दी 5 का 100 का पुइना दे सौंगा तारे अखोई सी नहीं मेथड से के वैसे 4 किलोमीटर नत्रो एंड 4 किलोमीटर तो अदम सिनर ले रे सी 4 किलोमीटर से हम सेंग दो या देबा एंड रेशियो की कांसेप्ट आई 4 किलोमीटर अदगी परसेंटेज कांसेप्ट स्वाइज अदम संग ले बने यार को मैं हम हाइरा मैम यान तारे को अदम मैम से क्लासिक का काना दे अदम नोई कानर के लाइक मसाम तोरमो को अदो येंगो अदो नोइना जो असर ताइ से टाइप अनि कत नैना बसे मत मांग मने हेले अखोई खरे इम्प्रूव ओरे खरे याम टाइप खरे याम नैना जे हेब्रा को मैम सुमाय टाइप खादु तो बिसना हेन फरिब्रा नोइगी ओइबा सेशन पिरो मत नोइगी अखोई मणिपुर गी ओइबा साटा सिंगना करी डिमांड लैरिगे मोइना पामे पोसिदी पिर का कोइना ऑल इंडिया कंपटीशन जिदा साटा से पुथोक पुखत पदुने में पामे जे यारे को नोइ जो कनो तोरो नोइना जो फीडबैक पिर कदोनी कमेंट पिर कदोनी वीडियो यंग को थावा ओबा साटा है जद इंटरेक्शन तौजेबा यान ताबरा अदु पर्सनल कॉल तोर किसम तोर आइंगा सा फोन नंबर पिगिदना यार को मैम ngasi क्लास या नुंगारे को मैम अदो हयेंग नम के दौनी टेस्ट क्वेश्चन मंगा दु कंपलसरी यावगनी प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट का अदो चैप्टर से को सुमाइना अनि गो मिक्स तोरगा क्वेश्चन मंगा टेस्ट तोरने अदो हेक लोरपगा टाइप मखल अमख ओबे या अनि ओबे या को हाइदी टाइप तो हाइबा टाइप से क्वेश्चन याम हंगदे बोरगदी टाइप मखल अनि हुम पुल्लगा को अदुमाइना नोमगी मसा खाइन अदुमाइ ताखने बो को हरबा अदुगा आई मोबाइल ऐप सी यौरागदी मोबाइल ऐप से लोइना आई वीडियो सिंग मथम मनाउना PDF ते कई लोइ फंगलानी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे या मारन काइन फंगलानी सिने इन तौजरी ड्रीम जी को अदो नोगी एसिमेंट जिदा याम थुना अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट थबक से फासी थेम दग फाउ याना प्लान दुनी थोई से आई थन ngam मन तमनी न जिकी वजा फब जो जी लौर थमे क्लास ऑनिंग लेरगा सु तुम याव याने बिया होरो से आई हानिंग से अदो कंटेक्ट तोरो को ngasi dulu selagi okay. Saya tak boleh.